Hiji ni Weru TV. Tugeni oringi kiri Nteto chetu cheru thaa ithatu siasa cha Meru nijukitie mwerekera jonge nyuma ya ngavana Kawira Mwangaza gwitana gikaro kia atongeria ba county bario MCA bonthe abunge na senator gikaro kiria baingi bakuoneka kurega kunganirwa nikyo kagitene ukau MCA bambunge ya county bonthe amwe betikaniretie kugwatanira na riboti ya kamiti ya uthurani iria iregete athurwa mugwanja bakanjo ya maminista ba Kawira Mwangaza na gwetikiria bathatu wake za zonthe zagita na mbere gikundi kimwe kia ateteri bakioto ni kiugete gikambiriria kujukia saini cia kuria rais gutezaniria county ya Meru na gwitia kithurano kingi ndene ya ntuko 90 ni nkuchani itigete akariba county u bagaukene ntere ijire batimenye nowe bakethro bagitikia gatigati kangabana na atongeria baubangi ni kumane no ntobobo ni kyo tukobwana rwa tugokuria moni jaku ijareko igurure nkuchani iji ire igukujirwa county ya Meru moni jaku ijareko igurure nkuchanio cha tongeria ndene ya county ya Meru araniria na botu kukurukira namba SMS 40188 na kinyakere mutandao wetu jwa Facebook amona Nteto ira nkureterete ni Minister bangavana Kawira Mwangaza mugwanja kugwethwa na bathatu gwetikirwa ni mbunge ya county ya Meru gikundi kimwe kia Karimero gutariria bari na mubango jo kuthurania irore kumbithia kuromba rais gutezaniria thirikari ya Meru abunge ba Meru kuga batiomba gukinya muchemano jwa Aramisi kiatho kiria gitini ngavana Kawira kirigereria gukaranthi na MCAs akariba mara gutariria gwekirwa ndoje barabara na thoko ni jamwe za mantu jara bakwenda jae wagiteyo ni thirikari ya county u Mwana nireto mathitho ntukiana rwa ni MAUREEN Kome na ningeto MAUREEN Kinya na Nteto chetu chirambiria thaiji a minister mugwanja kuma kire 10 baria borotini ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kenda kurungamira andu angi mwanya thirikari ni awe ni bagwithitwe ni mbunge bubu bukarikite nyuma ya riboti ya kamiti ya utarani kuthomwa mbunge ezi ni mutongerio wa baraba inge tawithire bwa mitaratara ya mbunge u nabo MCA bonthe bagwatanirite betikaniria na riboti eu minister baria bakurukitwe ni wakigina Monica Kaithiori Kathono woritingo gebwa mwingi na watho Dickson Munene na wakithomo Ithana Joseph Turanira muthurumrioki ni agukari mbunge neu au kabere Muthenya na rwa County Assembly ya Meru niombite kwariria na gwita ripoti yake antu 10 bara boroti ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ripoti ire kuthomagwa ni mutongerio wa baraba ingi mbunge neji ni Evans Mawira nyuma ya kamiti ya kuthuja ukaranthe na kumiandika that this honorable assembly considers and adopts the report of the select committee on appointments on the vetting of nominees to the positions of county executive committee members, which report was laid on the table of the Honorable Assembly today, the first day of November 2022, during the afternoon sitting. Will as many as of a similar opinion say aye? Aye. Will as many as of a contrary opinion say nay? Now the ayes have it and the motion is passed.
aja kirantu 10 barabara tingavana kawira kwa CC kana minister mthatu baba na munyakana kukurukwa umwe wao ni Monica Kathono kuma Nteto tigania agikuruka ja minister wa kigina obaire ni Ithana thuranira kuma Nteto Gembe agikuruka ari minister wa kithomo na wathatu ni Dickson Munene agikuruka ari minister wa uritingugi bwa mwingi na watho. That this honorable assembly approves the nomination of Ms. Kathono Monica Kaithiori, nominee for the position of County Executive Committee member in charge of the Department of Finance and Economic Planning. That this honorable assembly approves the nomination of Mr. Japheth Thuranira Ithana, the nominee for the position of County Executive Committee member in charge of the Department of Education, Science, Culture, ICT, and Arts. That this honorable assembly approves the nomination of Mr. Dickson Munene Kanata, the nominee for the position of County Executive Committee member in charge of the Department of Legal Affairs, Public Service, Management and Administration. Baba Patatu Nandi, kirabe terete ni kunyuza muma na kuambia ngugi. Indi amana bubu, Gavana Kawira Mwangaza, agatu kamburugi kairi, na guswa ndubangi mugwanja, marabara radurete, kurekone assembly mutojana narua. Tamarito jabaraba tajani twe ni Dr. Njoni Gikunda, urora alikuwa minister ugima, kuna Bishop Kiambia Weru, urora alikuwa minister wa Ruji, kuna Esther Kalemi, urora alikuwa minister wa biashara, Reverend Karen Karea, urora alikuwa minister wa uremi, Kaste Kaimuri Mesheni, urora alikuwa minister wa mbeu mbithi, kuna Muriungi James, urora alikuwa minister wa barabara, na Japheth Ndumba Kidenji, urora alikuwa minister wa miunda. That this honorable assembly rejects the nomination of na nandikira assembly bakwenda ni ati no mwanga Gavana Kawira akara kuthura bangi no mwanga baritegeza kaunti ira baba mugwanja baregi baraumite from the excellency the governor to come up with a list of the other nominees and especially to consider the provisions of the County Governments Act section 35 subsection 3D, which requires that everybody must have a knowledge, experience and a distinguished career of no less than 5 years in the relevant field that she appoints the nominees to serve. And I can say without any fear of contradiction that you are guided by meritocracy and we vowed never to entertain a kakistocracy. And we assure our public, our Meru County, that this Honorable House is going to give them credible seats to serve in the county government of Meru. Mr. Speaker, sir, I support their report and also I support their recommendations to our excellency the governor of Meru County. Kirimiaria Gavana ukanyuma augite assembly bakurukie baraba kwenda Edra kule waziri ureo uteko meet qualifications simupeleke nyumbani. Kama kuna yule ana meet qualification muingize kwa ofisi. Aja Nandi agwete maxi Ithatu kiri 10. Kazi itasonga bila kuonana, na kama ni kuonana kikazi, si kuonana kihongo. Hapana, nimekataa. Ala Nandi ripoti ingi idairigiri kwalirwe kimbungeji ni ripoti ya kuinga Gavana Kawira Mwangaza nyume ya mukari wa Meru mwe nwesalise mutuma kwendekithia Gavana Kawira aritugitine. Nkiripotera Weru TV Mbitamudhuri Muriuki. Gikundi kimwe kia akarini bathithitie mubango jwa kuthurania irore biria bigatumika kuthaitha rais gutezaniria thirikari ya kaunti ya Meru iria irioka gitene gaka kenda kwa kanya atongeria baberu bubumanite na nkuchanio iria cionekete kuthundia gatigati ka Gavana Kawira Mwangaza na MCA pa kaunti ya Meru ntuburia bukwirikana kuritia weti na mbere kaunti ya Meru amona bubu gikundi giki ibatariritie bateta na mbere na mubango jojo kwethirwa Nteriji choizire ikari mirango ataniro motugikare na chotariria lakini nonto bonande togatire nonto katiba under section 192 netoete nafasi ya kuvunja kususpend kuoria rais wetu ategere madina na atu suspendere thirikari zikenda nafasi mwananchi achoka kitho barare miro kuwatandira ri na bobongwa
batina heshima rĩrĩa tweja ono ntiba kuga atĩrĩ kinya twenda gucoka kuringirwo kura ri isasawa. Ni migambo ya Eriki Kimathurano mo atongeria na mukari wa Meru baada bothurene amwe bari kundi kiria kiri neromba kiri thirikari na mukathe Dr. William Ruto araringi kura bagacoka ndebene kaire kuthura atongeria bangi bobo ijite nyuma ya nkuchanyo gatigati ka MCs na ngavana Kawira Mwangaza ukujiro kwa biumia kathumba bithiri na ndege kundi giki kiria gitongetwo ni Njiyara Marete ni baugite atongeria babanoka bagutera kaunti gitio na mukari wa kawithire no kumia nkuruki uria kugukia na kwa ukumania na ndwa eje gutiro bomba gwetera mirandi ya witi na mbere batu turi a Meru itu tukuona turi gintu gya kuthekwa te atongori betu muno batu tuku affected nkuruki bura atongori betu bakwa affected kiri kulukira ndo ira batu tukona ikiendelea Meru County batu ituchangia muno kiro kuri bwande yetu lakini mwanka thai tutikona yanka turi barabarene ira ikatuma mantu tumba ya realize tunana mwanka thai tu barabarene ya mantu ya kumba saindi ututayataya na ndiba kiuga mutaratara jura bagatumira ne kuthurania saini kana irore kiria Meru gicunji gya 10 kuma kirigana kiri barabi yandikithite ta muringi kura bari na moto jwa kuthurania saini nkurukia 200 umala misiji antari kinya mweri ojuju na that igatuma mu Meru ari abarikania batu tutubandikaga batwitira ngugi irrespective of party ira baturi nio kana nafasi ira yo ibatu tubaite kanya kau tumba bomba gutwitira ngugi no tubakore mo twitira ngugi iro tukwira mu Meru tumurikanie that ena inya ekwewa nafasi ingi eguchwa atongeria baraba katutethia turi a Meru andike thaba kure mo ngugi tikuga mu Meru akire kiyetere mwankari ria bakagwirwa bendane ari batu na twa tugaitithia ngugi yetu no tukuga twitithia inya ngugi twetwingwa tugatare bangi bau ba suspend no tukuromba munene wetu onde Ruto atu suspendere antu baba batu twa tugatare bangi no tukwenda okara tukaraje ka tukujukia sides batu turenda nya gwita na ndi kuromba mu Meru ite kakare ka ikino tionto manende kana eri kana Joram tutikwenda ithro e petition ya antu bairi kana bathatu turenda ithro e petition ya Meru bonde sheria eri twira ni antu 10% ya barabe aringi kura katuga kadhane aringi kura barabe registered Meru 750 iriuga tuchwe 10% ya 75000 atu turienda ochwa ngurukia magana jairi kana magana jathatu indi bari na gwetera baugite ni untunga bana Kawira netene mushemanio kwa wentariki Ithatu Juliet MCs bambunge ya Meru abunge bambunge nene wamwe na seneta ne baugite bakeja kugwatana na batina thina no bare kana na kuthurania sainiji sikini chekwe riuga atiri ingwitikiria antu baba county yetu Meru ya suspended batwe bagita igambora senate kagita na president yakagita kuombikana tukaringe kura kaire nikenda tumba gutara muntu ungi is antu bangi is as basic as that report Nteto cia Weru ria kwa rietwa ni Mutugi Kare Kagite ni okaunga pana wa Meru Kawira Mwangaza na URETERI utwiro na kugwata ageni MCA bambunge akaunti ya Meru nja yawe ira yakine thirikari kiregeria ria kwariria nkuchanio ira chethiritwe chiri gatigati kao amona abu miario mwanya mwanya ne kujiri kuma kiria atongeria mwanya mwanya MCA bamwe bakiuga bonerete ntumiri eje gukurukira mitandao ya kinande amona abu speaker wa mbunge wa Ubundi na Kinyete Kirore atene amukirite baruga yeu na nande nethri Anthony Gwetera na kuona kwethira muchemanio jojo no jukathithika nyuma ya mbunge kugwithia a minister Mugwanja Pangabana Kawira Thaathita cia utuko bogukira na Rwangabana Kawira Mwangaza na aratumire baruga ya gweta gikaro kia atongeria ba Meru barua iria yoketie rwaria runene kiria kari na atongeria ba county u kire barua eje iria tumiri mbungeni ya county na abunge o amwe na senator Kawira ambiririte na kugate county ya Meru netherete igikurukira mathina na nkuchanio gatigati kangabana na MCA. Welcome Our Excellency Bishop Kawira Mwangaza to give a address
to the other members of this assembly. Welcome, Governor. Ageta na mbere ngabana Kawira ariuga kiri barua ete ati nkuchanio ere anene kiri mantu jajo ndene kigena kia World Fund onto buria akuga ne bware kiri ntumiria we ambere ere MCA baregire kuthikira katigatene kamweri muthiru. Avasito na Governor. Ariuga amona bou we akathikira na kwaraniria na MCA ba igurura kigena giki na buria gikarungamirwa akenda beza na mutaratara jo mwega. Banenkera yao bakiuga imandazi tukaruga ibakorokie yoto jarugae. Akiaria kiri gikaro kia mbunge Narua, speaker wa mbunge ya county wa Ubundi Solomon atumiretie kwa mukira baruga eje ire kinya athomete mbere ya mbunge eje kiri gikaro kira bakwezete kenda kwariria riboti ya kamiti ya uthurani bwa ma minister Bangabana Kawira. And this communication comes from the office of the governor and it reads as follows. Reference: Meru County elected and nominated leaders consultative meeting. As you are aware, Meru County government has been experiencing some misunderstanding for a while between the executive and the Meru County Assembly. Key among the causes of this misunderstanding is the One Fund, an issue that was captured in my Maiden County Assembly opening speech on Wednesday, 19 October 2022, and even now I'm ready to discuss it with the honorable members of the County Assembly on its management and come up with a workable solution. Barua eze nande ikejokirwa na njira mwanya ni akari na atongeria ba county eu. Bamo ba MCA ba mbunge eze ni bonekene kuthura bakiuga ati Ngabana Kawira ni akubaga. Kukurukira mutandao jo Facebook, MCA wa Bogeta West DMK Kyogora ariuga ati Ngabana Kawira Mwangaza ni akwaga atongeria na ati botiageriwe wetana kwa wenja. DMK ariuga gweta muchemanio gukurukira Facebook otukone kuona ni Ngabana ni siasa agochetha na gotewe ugeta muchemanio nejo. MCA wa kuorotwa kiama kia ambassador we kinyawe gukurukira mutandao jo wejo Facebook ni amenerete Ngabana Kawira akiuga ati ntumiri eje awe ne nguto cha barabara. At the governor's residence boardroom from 9 a.m. Yours sincerely, Her Excellency Bishop Kawira Mwangaza, Governor Meru County. Copy 2, Honorable Kaduri Murungi, Senator Meru County. Honorable members, that is communication that we have from the office of the governor. Kira nande Amero bategete ni kwethirwa atongeria bakeja muchemanio nejo ni untukinya ambunge Bamero bambunge nene ni baugete ati boba teta muchemanio nejo ni untu bwambere joteta ni nanjira iria ibatere na kaire bakethirwa bare mbunge nentuko ya Aramisi. Abunge bonde kenda ba Meru batethirwa bare muchemanio nejura juetine Ngabana wa Meru Jumatano ya tariki Ithatu Aramisi bakiaria na njira ya mwanya na Weru TV batongerete ni mukaririgete wa ora ni mubunge wa Tigania West Dr. John Mutunga baugete ntuko ya Aramisi ne ntuko ya ogwikinya mbunge na kwa ubationora nkoroki ne batarirete kurega kunganirwa kwa one njira ere tumeri kubeta muchemanio nejo. Bonfis Mungera katariri na bunge bonde ba kaunti Meru batongere tu mukarrito ngwataniro Meru parliamentary group Dr. John Mutunga ibogete batita kire mheshimiwa Joro Gavana Kawira Mwangaza abetite untukwa yauke kiri tumida tubira kwedura bagita baruga bwambere gavana na betiri nyakwedure baterera ko batumira ntume ko bagwa togeni okorokira mitando ya Facebook na WhatsApp maindukira zo tuko nonto baruga shongo shambere ko doshiba kinyira madhene jadidano na dhasta mundejo antukwe narua kuni menyere mbere kuma mtandaoni na baruga mbere tio kuri na copies bwagu kia kijiro baruga ngi andikirwe kana ongerwa copies ali baru copy yani yirewe ye kwa ukinya uru le office uru nikinyire yankwire okinya nango toma baruga kwa uru kwa mikiria reply. There has to be a line vile mjumbe anafaa apate barua yake. Haitakiwi kukuja kwa mtandao kwa WhatsApp na hiyo. Hata hiyo nilipata kwa Meru Professionals. Barua hiyo inafaa ikuwe confidential letter. Na undi mpronto aburi ndio kandi kuna uwe itokwenda wa apologize kiranto Meru community kana Meru kwa jumla ubari no holelwe pura wawire utaichi butikia yangu ataniro kuendelea
ngwatanĩro ya Njairi na consultation. No twina chairman wetu Mheshimiwa Mutunga, twina deputy speaker Mheshimiwa Kathuri Murugi, ake agwithwa no kethwa ari in session, for example ethwa no kethwa ari senate ari speaker ntukwe kwa karatia kingi baruga batumba gweta mushomano kirikaro bya gavana kana gavana residence na kwena obisi cha thirikari ili batere kuthithikira Nteto eje uni ntekwiwa nkenganirwa twitite aria muntu akalaga kana official residence niuntu kuri na guntu ko kwinge tumba kuthithira mishemanio ta mauteri kana kinya board room yawe ya munyari ngabana utira tutakwa muchi ya kile ngabana utira tutakwa muchi ayumbe bati kwa respected paka heshima ujumbe ya Nairobi kwanza kuna mjumbe tuna mbunge yetu hao na tuna boardrooms inyingi mno kwanziri yao tumenyereti mno kweta michamanio ne official residence ya gavana Nteto michamanio ne official residence ya gavana kairi tuiche gavana na ofisi aina boardroom nene na kinya okwina gundu kwingi tungochemani na bakiendelea kuthombera litonkoroki barua kiume iki bagwatikene obobwega nonga gavana bange ntukwenge arafu ashokia bete kuona ntirukira ngwiryo rekera on the paper kana mantu aya bangani pita kutukungi kinya kwenda gwatanira ukombeka kabati ochenjia riri akambita kairi ambitite na ntuku kana igitarira ja lirio uni ngeta mushemane jwa kumuthikira na ntu kwenda twita ngugi twinde tuli amwe. Hatufai kulaumiwa sisi hatujawahi kukataa kukutana na governor. Unajua ni date ya governor ndio hajawahi kupeana vile tunaweza kutana. Pakewa maybe around 6-7 days kakibanga mtu no ambe ku show of mantera bangite mwaliko yoku yoyo irumi mbere otamba kuvira na biso bweto kavaleki na batiri weto athiria nwe na grupu ya MCS athiria nabo na otera choko munya kirumi kero mbere mwe tuthiki nde weta ovire yau mpronto aburi atena ngwena uwe nawo kaga ngwena uni na nkoroki ejo na thirikari kuno kwa imara ontera wete imara ni kinele otura nwenga yore uru ngayo nyambene no kiri mara akaina mirankia setiania nkia siembe na nkia sementi na tariki 22 January ekada ntu kiumia ile ngatekere mene kwa rina ngai na antu ameru weather report antu ameru nkora kone kurira antu ameru nyenda ntikwaria nkora kone kurira no ntu ndabatira nkoro ri andro kuiria ko nkoro ni kurira ina kirono kinene kirono kekwe kiteba ile ku ntaisie kimiru ku ntaisie ni onkeri endo nkora kone kurira ayo bunkora ni kurira na nonto naju mushemone jujo rali kureta mwebunge mone MCs na ndi gavana Karamwangaza na Jairi ethurerekane ajo na kwithura akiendelea ngugishawe kana ethure beta kaire kire ntukira baketho banganiritwe inde no mwanka ethura akierekithania tara bakurega nke report na Nteto TV kumajikarone bya bunge kenginangi nikithoke Nairobi beta Boniface Mongera ni kuma kiri rugono rune utukwana kanya ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz, the glam, VIP style. We have it all, connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life.
urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects Toriongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Mount Kenya yogurt na Mount Kenya maziwa lala ni yogurt na maziwa lala le thithitwo na utarambu wa kinande etego tumira njara ende ne machine na technology njeru ithondeketwo ni ataramba kuma aja gwetu Meru Dairy Union na reria retu riumete kira rethi betu ba Meru bari na ng'ombe ire ribwega turi na mithemba mwanya mwanya ya Mount Kenya yogurt ire flavor ya strawberry na vanilla na no umeona na ikombe kana chuba kire ikombe ni bio cups no wone na kithimi kia 500 ml 250 ml na 150 ml na yo kire chuba ni bottle no one na 250 ml, 500 ml, 1 liter, 2 liter, 3 liter na kinya lita 5. Nkoroki turi na Mount Kenya maziwa lala eria riri matetu na kiwango kia utheri bwagoro na rina regue njaga ya mwiri. Mount Kenya maziwa lala fermented milk ni eria riri na murio na turi na mithemba iri niyo sweetened amona natural na ukona na muthemba jo 500 ml kana lita imwe. Gura yogurt yetu amona maziwa lala na magurija ukene moko jwaku kumandukia nerere ya kwenagwe. Mount Kenya milk, the cool mountain freshness. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao joto jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703-509-493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Real IPM na ndiba kureterete fertilizer ya Mazao Flourish aja kirego Meru. Mazao Flourish ni biofertilizer ya ruji injega ya kuguna imera biaku na niongaira maketha na gichunchi kia 30 na gutiku inyangia mbecha chiaku. No utumira fertilizer ya Mazao Flourish kurinda mbeo chiaku ndarika inkai mbere ya uanda na kinya imera bini ni mbere ya gweta kuanda muno bire biumete kiri nasari. Ukuruki no utumira Mazao Flourish kugira imera bini nile wa bianda nikienda yomba gutetheria miri ni untu muno ithero inenya gutetheria miri imera biaku kuingia kenda byomba kuria bwega na nandi no wigurira fertilizer ya Mazao Flourish kirinduka yorimi irere ya kwenagwe kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0725-806-086 igurire Mazao Flourish narua no chionere wega. Mazao Flourish, mizizi yenye afya, mapato maradufu. Ntumiri ezi takirego kumakire the financial support of the European Union na Slovak Aid ukurukira the Agriculture Finance Initiative Challenge Fund irerungamiri in the Self-Help Africa. Ngechokera na Nteto nkuruki akariba chuka igamba ng'ombe ni batariritie gwikirwa ndoje gwakirwa barabara na gwikirwa kwa mathomo ni zamweza mantu jara baringienda janenkirwa gitio kiri witi na mbere mwaka jojo wa thirikari akariba babari tizaza kiri michemanio ire itite na mbere ya kuthurania maoni kiri gicigo kiu niyo public participation. Samogashima katutaririe.
intere cha mutube sublocation ya Kiang'ondu ara akariba ebumeretie kunenkanira guge bwago mantu megie mirandi ya uthina mbere iraba kwenda thirikari ya county ibaikira mutaratarani wa CIDP ya mwaka wa 2023 mwaka wa 2027 baingi ba akaribaba ibawetete ruji rwa kurima barabara na kwagirithirwa thoko ta maubatu mara manene bari namo barabara na ino cia shortcut na stima micira mitigirire ikirirwe na thoko turuthirwe na ground ya so turuthirwe na turuthirwe kinya ndarasa kale matungu bridge na barabara ya kuma Mungoni kuthie kwa Karuru stage. Market ya Mutove watweka etwewe tengerwa nini market inde na muno no twekara ina lokwa muno ibanga bangira umuntu wakutheragia kou kwekaraga ta market machibo na anini bago ibamwe batongoria barakinya bobanenkanirite guge bwago michemanio no irambirie muthenya wa igoro na ikathi mbere mwanka njuma jijite thini wa Kiang'ondu na muchwa twina runchu rwa irrigation nikenda tukirimaga irio iria ikafindi chuka university na indo findi twina tukiganiria irio mauntu mau mangi machirire nyuma either njira ni mache mari nyuma ende runchu twikiro runchu rwa kurima nikenda twiganiria gya kuria tutikethwo twina thina kairi na ni kwina cukuru igotwo Mukungugu ikwenda kwambiria na ni malomba thirikari ni matumire kirathi kia ICD ivo na still yongere ciana alimu ma ICD nonto ciana ikuthomithwa ukethera kirathi kina ciana mingi sana no lakini mwalimu atikubota kwa andu tona turia tunini tu nonto ni twingi baraba tamenyeretie gwitiga michemanio no ibauritwe bairutanagirie kumitiga kenda kinya bobanenkanagira maubatu mago antu bana matiumagiria thini wa public participation ni mageria njuchiri machage michemanio teno nonto gutiba antu bonke nkiumba kuthoma gutiba antu bangu nkiumba kuthie wega kana nkiumba kumenya thirikari kuthie na mbere tiga umire kuri antu mari mbeu mbithi iboba meneretwe anene nuntu bwa kuria witiga michemanio ta ino leo matumirwa ni kuringa siasa ciathira mauntu maria meragwa indi ya campaign mabatiria guca indiria kwina public participation kenda makinyiria mauntu mauga maruthirwe riu ni nkuromba muno kiraga muno youth nuntu youth ni erari yaturinga nthi itari kuwega ni nkuromba youth indenu ingi megwa kwina public participation ni maumire nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Mware wa class kabinana kuma ntere cha Kisima Igembe South ni atigina banja cha mwire ngurario iria gutariria agwatete akwithukirwa ni murito aunge uria bathomaga nawe cukuru imwe akumuntangira kana aithwa akimutangira muro etete gutaruje kuririkana nkucha ni gichumirite nyuma ya muthuganirwa kung'enta muritwa ujo akunenkerwa irio ni mwarimu mwari ujo ari na banja cha kugurarua na kibanga kiongo na kinya uthio bwawe ende netite na mbere na kwamukira utungata uju ningirurikana na uria ni mwana wa ukuru wa miaka 14 kuma ntere cha Kisima Igembe South akioria maronda kathumba ni kiria tukiarania na ugite uria temangi muto maita jairi no thio kwijira kiri nyuru kinya kiri kanywa keguru aria atigi kinya mego jawe jari na kathina na ugite atemangi ni murito ongi wa kirasi kia mugwanja kuma skuru yao wari kirasi kia binana skuru ile kumenyeka ta Kisimani primary na kiaria na ugite nkuchano yichumirire nyuma yawe kurumuirio mathaine jatha kenda ni mwarimu wao kuri muthenya jwa njuma nthiru na bale kuma skuru etagutaro jenero batiri mari na murito una kumutemanga. Ilikuwa Friday kajadili 10 nilikuja nikakaa chakula ni mwalimu hiyo raili disa akakuja akaniuliza kwani shipangi unaweka chakula ni mwalimu. Simi wakati aliniuliza tukarejeshana nikafikiria haya maneno amefanya aje. Haya maneno yake yameisha. Tukatoka shule nikaenda nyumbani. Juu nakaa na nyanyangu katika mtengi nikaenda kuchotea nyanyangu. Sasa nilikuwa natoka kuchota maji kapatana na huyo rali. Kupatana tu tukakaa nataka kupitukana akatoa kisu na kunikatakata. Sasa wakati na mimi nilishika hiyo kisu
nilikuwa najisaidia asiniue juu nilikuwa naona tukiendelea tafanya aje ataniua. Wakati nilishika kisu akaniuma mkono. Wakati aliniuma mkono mimi nikaachilia hiyo kisu alikuwa nayo. Wakati niliachilia kisu akatoroka akaenda. Na ndi akiaria kanana na ugitari no gwake makiroturo bwawe nikira kugana ukira gucoka skuru atemangwa kairi na nkurukia gitariria mathina nkabo jara ukurukira akiuga we ni mwana ntiwa na akaraga no juwe. Kilali hivi tu naona akikuja kunimaliza rohoni mwangu hadi sijui kama naweza enda shule. Nikaenda shule naona kata nibebea kisu shuleni. Nakaa na nyanyangu, mimi niliacha na mamangu nilikuwa na wiki moja. Na sijaona na mamangu, sijaona na babangu. Nakaa na nyanyangu na nyanyangu ni yatima. Tunakaa hapo, akaja mvua ni mimi naenda kulima, ni mimi naenda kupanda, nyanyangu ni mtu asma. Ako na pressure, yani anakaa kiwajenga kila wakati kuwejeka. Hapo mimi sijui nitafanya nini. Na tukiaranira na daktari Wanjikura ni wa maigo kuma cibitari nene ya level 5 na ugite mbere mwana uju ikirwe cibitari ya Nyambene aramukire utungata na boba mwamukire kuri ntuku ya Jumamosi arabetite na mbere kumututira bakiuga thai ati thuki muno na kwa bimyo bitandatu bejite akethira ari kuora. As we speak now, the patient is stable. We are still continuing with treatment for some injuries she sustained to her upper front tooth, but otherwise we are expecting that she will make a full recovery. Kiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Urio thurita wakili wa thirikari Justin Muturi muthenya jwana rwana anyuithitwe muma gutwika mumemba wa rwangi rwo gambithania ni Judicial Service Commission. Akiaria Muturi na tariritie uria rwangi rwo gambithania ruri na ngugi nene ya kurita gutigira mawatho ja katiba neza gukinyanira. Anthony Kathenya katumenyithie nkuruki. I, Justin Bidan Joka Muturi, being appointed as the Attorney General of the Republic of Kenya, nyuma ya kunyumuma wa mbere muthenya wena kiume kithiru ta mwanasheria munene wa thirikari Justin Biden Njoka Muturi muthenya wa Thaa 3 jarukire alalia kinyombani nene ya koti nene tayari kunyumuma wa jeri ta umwe wa commissioners banene bagitengo kia judiciary. Mambura mama methire makithithio kwa ndianda kinga 30 na gutongerwa ni jaji munene Martha Koome amona gukujirwa ni commissioners bangi bagitengo iki gia koti. I, Justin Bidan Njoka Muturi, having been appointed under Article 171(2) paragraph E of the Constitution of Kenya as a member of the Judicial Service Commission, do swear that I will at all times obey, respect and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic. Akiaria nyuma ya kunyumu mojo Muturi ni akathite gitengo iki gia koti gitongeritwe ni jaji munene Martha Koome nontu bakwendera gutigira Kenya bakona kigwa kagita kega amona gukatha gitengo iki gia koti nontu bakwendera kulinda uhuru bwa katiba. My Lady, the Honorable Chief Justice and Honorable Commissioners, I should thank you for the great work that you've done so far towards the building of the kind of the judiciary that the people of Kenya, through the Constitution, aspire to. Much progress has been made, especially since the promulgation of the new Constitution in 2010. But whereas more still remains to be done, there is no doubt there has been significant and commendable progress in enhancing access to justice and in making our courts more effective, efficient, and transparent. As a result, public confidence continues to grow in our courts as they increasingly assert their independence by rendering decisions that reflect fidelity to the law. On this, my first day with you,
may I assure you of my full and unwavering support and commitment towards the fulfillment of the role of this commission. O kagita ka muturi ni riditite kareta ume boae bogutunga watho kenda gutigira watho bula bugwitukua ni bula bugutigira gitengo iki gya koti ikwilungamia kiongwa gitugutonyerwa ni thirikari nene kana mtu no wiku migambo eno kigwata kwa mbaru ni jaji munene Martha Koome. I also hope to share with you my experience having interacted with the work of this commission and the judiciary from the legislative perspective as a member of parliament, and lastly, as a Speaker of the National Assembly and the Chair of the Parliamentary Service Commission. I am certain you will be a valuable team player in the Commission, and you will serve as a link between the Commission and the executive branch as we work towards the realization of the constitutional mandate of the Judicial Service Commission. Koome aidha ni aulite muturi kuruta ngugi ya ebola kubaterie na kulingana na katiba. In addition, the oath equally requires you to serve this country to the best of your abilities, bearing in mind the enormous responsibilities that are placed before you. Kuma muji muneno Nairobi, Beta Anthony, Rangi wa Kathenya. Minista wa Karia na Ndethia Mithikali Nturi na atongerete mabisa bathirikari mwekwe mwanka kauntini ya Kajiado kenda kuthikira mathina jaria za kurukahirwa ni arethi akerere Nturi na ugete nkoro yawe ne kuritwa muno kumania na kinyamara kiria arethi baba ingi bagukurukira onde mpara yonekete kuremera Ndethia imwe kinya igeta uturo kire njunga ejele Nturi na atumirete thirikari ni kuruguria mubango jwa gukinyithia utethio kire kaunti 13 ile rumeria nene ni mpange mpara. Muthenya yonarwa Minister wa Urimi na Ndethia Mithikali Nturi na wikinyete Nturi ni asanjiloni kaunti ya Kajiado na aramukiri ni gavana wa kaunti ya Joseph Olelenku liungeje ire kuona urampara yetete na mbere ote makarintame utiera kinya Ndethia ikwete nikenda pasoera ntaira ya kurona mpareje. Wacha nishukuru gavana wetu wa kutualika hapa na kutembeza hapa Kajiado ili kuweza kujionea hali ya ukame na ile hasara nyinyi watu wa hapa mliopata sababu ya kufa kwa mifugo, na pia tuweze kutembea kuweza kuelewa hali ya maisha hata pia ya watu vile yalivyo, sababu sisi tukiwa viongozi wa nchi hii na kama mimi na PS wangu hapa wana Kimtai tumepewa amri na rais wetu Mheshimiwa William Ruto tufike hapa kwa haraka sana tuweze kutembea nanyi na tuweze kuelewa ni shinda gani mlionayo, ili tukirudi ofisi leo jioni tuweze kumfahamisha ya kwamba ile shinda iliyo hapa, na pia tumpe maoni ya vile hii shinda inaweza kushughulikiwa. Akiaria Nturi ni wite thirikari nitikirite mubango jwa kura ng'ombe iria inyelekete ni mpara na kuthinjwa kiri kithinjirone kiayo KMC ya uratungiria ba kaunti jibendekethetie na nontubo rais mukathe Daktari William Samoei Ruto na ritete watho kiri treasury kurita mbete mung'ana yo milioni 350 cia kwambiriria mubango jo. Ni maoni twa kukuja na kubadilishana na watu, na wakati tulipoongea na nyinyi suluhisho moja ambayo ilisugestiwa na viongozi wenu hapa ni kwamba mambo ya livestock offtake, ng'ombe ya offtake program ni muhimu sana kuweza kuwasaidia nyinyi. Nataka kusema tukirudi kupanga mambo ya vile tutaweza kufanya mambo mengi kubwa zaidi, serikali ama rais ameamurisha treasury ikatoa pesa ya kuanzisha hiyo program ya offtake shilingi
milioni 350 kwa KMC kuweza kununua hizi ng'ombe zenu hizo mnasemea. Nkoloki ne weterwangirwa kurwana mpara nthigurune ne ruritite watho ati nyama cia ng'ombe ri kaurani KMC cia thinjo ikanenkirwa karibara betete na mbere kurumirwa ni mpara. Na katika hii 350 million sababu nilisikia mkisema kuna weight inasemekana through the National Management and Drought Agency, ile ng'ombe inaenda kufa ama ile ina uzito wa kutosha, bora iko na nyama mzuri, inaweza kukuliwa, pia itachinjiwa hapo, na hawa wanjaribu na wasaidie kupeana hiyo nyama kwa familia zile zimeweza kuathirika. Kwa hivyo KMC before end of week watakuwa wananunua ng'ombe, na msijali, tutahakikisha ya kwamba by the time we exhaust hiyo, sababu tutakuwa tumepeana report sawa. I think tutakuwa tumepata direction ya vile tutaendelea ama pesa ili itaweza kuongezeka. Nikiripotera Weru TV, Beta wa Marion Karugi wa KINYA. Na bwarimi na kinya biashara bamirane betete na mbere na kurita kajo kao kuromba thirikari baririkane guchwira ntaira mathina jaria zethiritwe zagia ataruo kimera kia mirane aria borete CSO urimi mithikali nturi kuthithia na mpwe kubaretera utethio nuntubo bakunoga ni kunyamara. Dennis Mugendi na riboti iji. Arimi na biashara bamira barumiriri twin thina ya kwagia thoko bamiene ya Igembe East dene ya Igembe Central kuma Kiengo kuna mandambiro kabwitu na kungi balitariria mbere buru thina inene ya mira no arimi na biashara baribongwa ito kuanda sheria cia mira ciiko boya na batwe okiakwethirwa amiro baba ene mira bongwa arimba mira na biashara bambina bagetho batewatanira twarie muhambo yomwe batu turoro wana na nsomemwe no ntombi batu te manto to ala seto watanira tuwe manto abiashara mira onto ko na ginyeka ri oteka kwende kari ni winge ni anto babe to oba ba nene abiashara ba nene ibo batoma to nyelo no nto kinywa bera kinyogera mwitongo mwa omira yo ete ando mutsema nika na yo to kale ndo areri manto amira atenda ende batu tukoromba anse wasiri we to no mira na to rakuwa wena wa tetera mirano ntwareta kire uhuru wa muthiolunka ende thai nuorete na kiu itukwenda thai nuwe yende akarende na miro no ntoba muthikiria ba tutugwithirwe muchema ni umwea kenda tumba karande nuwe atubangira mantu ya uratumba weta biashara eje tucogaria thirikari ya Kenya kwanza katho mbere pio no ntobo twa waziri mwana umete miraene mwana oseri miraene agurira miraene Noro gwelewa na agamea thina cia miro tia gwende tubatio mweleza wengo na agamea thina cia miro mbere pio atwanjirie kwina mbeca twatengerwo antu bembe cia mwenge sako mbeca itombero tukinyela no tuiciethire ciina machamani amainge muno ate ciatengerwo itaria waziri munya thirikari ne Uhuru Kenyatta na mbeca uci aririro ate no tuciare specific cia kwa murimi o miralo na at least yomba kwanjirie nongwe lakini arimi betu ibarenjestere no te one nyekomi no tuiciarirwe machamani ayo weto machamani kirigani na kyo ni kwithura mira iri na karirigiti baba ingi arimi bakauga bebo utwe bathura anto bonde ibasie theti machamani ya mira omuntu aukira angaini chamani othoko angaini chamani omira ende kwa bakaranthe mawara bakawa muntu akaranthe akaramira atorera antu anje atena ngwenge kurita akanjia kuya weta mire kuya yoku muntu akawa anjini chamani ndatarerore oteto ku akwaririria mireka ukathiolongo mbete igarewa bado turuwa tutetekeria mantu yarenge chamani omiraka umantu kwera wachiri wetu agaranthe na nto wamira iro tukathura chamani omira na to muthura nwe akakwenda otiethe murungu otweka twa mwena maira kenda ni mbesiria thirikari yathurire cia kubatetheria bari arimi na biashara bamira antore atwairwa bilioni ya mbere na ile murimi utebia afaindikire nacio Besira cia okire kuriwa ni antu theri turetu namba cia cia miunda turandikithie miunda etu no tebi twire kuona batu twaritite ngwenye kuona ni miunda etu na amira ya andawa kuende ni koromba thirikari ya William Ruto na mwana etu linturi thirikari ni tutangire mbeca ingi bilioni 1 kana inya saiti yone kana
no ntutu ina thina nyingi muno na itu kwenda mirani ukinya rimwe kaoma na to asi nyaruro kundia ikumi ni miraba ndo kwirikana ni ndawa cia mbogita mira itaru toki drug batu bila tukwira lenturi atu muromba tu mwira atire tafadhali kitha buruna kwenda otete kimira kamira na rieto rake ritura urererwa ni hiro wa Meru ritura ri hiro yanete arite mira ki drug na merita unde na mate mira unduniene yondo ote na otetanio. Dennis Mugendi, Weru TV, Kiengo wandini ya Igembe East, Igembe Central, County ya Meru. Hakari na Kinyato riba kaboi mwembe gesigo bunge kia mara bare bakaraga kue na kiara kia kaboi ni bakuri atongeria bage siasa kugwate mukandarathi ure ogwaka kiara kubarea nyuma ya mutundo kujura juthiritwe juge kujirwa ntereu baugite ni betete athara inene kumania na mutundo kujo na no mwanka atongeria na kinya mukandarathi arungamire ngarama ya athara iria betete Mate Mugambi na Chonkuruki. Atori bambarichia kaboe wandia mwembe kerege chigombunge kia maraba uretie thirikari na nkinya tongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi kuthongera mpaka na nkinya gicanga cha kira bagukandana na kyo ntugo gwa ntugo kenda bari wa meche ya wera ya gwirirwe na kuragaragwa imaiga masiwenjia chogoria ere gwakirwa mbari inuma kuomorwa igatukuragia thirikari kuma Tharaka Nithi kareke mpioki kakuota mudomi njoke moindu na gataya tukauria nasibu amala tukauria wagwadiga tukauria atiri nimbibetererete kagita kaukari konde turire nogu ni mtotani runo kananka ni kundadi gukomboria mukuru na ntena mbeka na nikionje kire nyomba gete gomba kodi njoke nakoko duwe nakoko ningira mpe na itito kulala njata lori akeja gutwika muradi utikore wa mtono wa thirikari na tutecinda na thirikari titega tugocindana nio indi akia mtu nae muthirikari ni wari na akia ni tweja tutetherue akari baba baugite murandi uyu wa siwenjia chogorio kwamberia abonire ta mawega makinya nturani yao indi kuma mweru ethanthatu mwanka kagita kanwa kabathiete na mbere kwirira katwadurire thirikari tutedia ndiri tutedio ne thirikari ya Kenya nunto thirikari ya gukue kwa gututedia ira na ntobasa ina ende twaruma bao anto batana chogoria siwenji bawa na bakaruda atia no baguturia nyomba gia tonto ditote baroke tie babejira gutorokia ndona nikiriro nundu akaja utwika ni uterio ni mbinde muterie ni orira ngukurirwa mite yakwa negatwika ona mikona yakwa kali mwega kurwa na baka disturb sore yakwa njegutani gwakwa sore yakwa ni aringirwe ni alaganile kitchen yakwa ni alaganile nyomba yakwa yenene ni alaganile ruona ante kuona kurugila nyomba nene yongwa ona gwako mama tutekuona ne kalumu kamole uturacoile ona ko kalumu kauno gakula ne gatucwamia bure tukegwikira bariuga abo barira kurirwa nontu mabati na nkinya nyomba ciao icio moriru imaiga mama kuma mweru ethanthatu mweru wa mugwanja na nkinya mweru enana gwa bakiomoragirwa kwena kwa mirungu kwena kwa mbanandi twaringirwa nyomba au ne tia toriba twaringirwa nyomba jaina inwa wega onu akodi maiga meguru onu akodi kwionera leu tiyo ona musengero nsengete ne kulala ndungi nonto nyomba loje nobo okeruga ne bo okedi nobo leu au ne kirina muthia baugite bukaya kurema bakaragaragia na kurungamia wirenu mwanka baumbe kuriwa winyangia bura bwathungire kirimiche yao leu tiyo bagutulurira ogu ona ni okera seria kwa tokera seria to na tiro katubengana maiga lakini nati na mbwa mtu ibonoku na tokera seria ne kyo kwa na todie turanjere ya seria tito tule lwakaire mbula nwete kaule nonto mbula na to gutule logu ona tibionga tukajiokerwa kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi. Abiashara baga koromone ni bezete amwe na kugeta gikundi kia batare baibanganitie wiki iro byote thiontere chatigane gicigo bunge giki nikionekete kuringikane ni mpanga ya mpara kurukine borete ikundi binge gochiritaniria nuntu kiara kimwe kitumba kwethirwa gikiuraganda Kevin Kimathi na ribotiji
Iyo musafara yo ngari cia biashara baitunguru thokoni ya Koromone nyuma ya kuibwa kiriro kia karibandwa ndashatiania kumania thinire rumirite akaritha Mpara naria baba liongirite na tuyotu kaitubo atila nini narabo biaira ntere cia kibiru wa dine ya thwana oni na arua ngoyania na chore bakwa tuyite kurumia antu bana kibiru bia kuria antu bara na Mpara itana kuoneka na yo antu baba na Mpara ni kuromba ngavana wetu Kawira amenya antu baba na Mpara ono rombo batethekitha kwitubia kula tunini omba kona baretera yeta kuita kiwango ana geto ntoreje kwa atwana batu atoje tucokerie murungu ngatho aja ibiria atwete binini kinya tuonde bia twena bio kinya na biashara cia thukira buru atorombete kira tuonete geto jara wikaia kiewa kaniseni tona batu aturete kiewa geto aja kira antu baba akaribao bakiamukira twirio tuinkatho na nchune kiria biashara bao ni mtu bobalika na buru obakiurio tethio nkuluki batu gatoberete mno ni baba torika na gundegege kuma Koromone bona gabaye batoretere motuyo na mboga batu gatoberete mno pia kato guibo yakere gundegege yakatona batu tore goro kwanja kinya bagoro na tote kona bia kore nderuare tokora na twanyira na inkatho na nchone tojogerie gundike tokawa no ndobwa kwethera bora batona kiraro getona tokwa motu tokwa mboga na bionde tokwaibwega batoto na miaka mingi muno totona tambura ndene rwandaro ndulele location alafu batu totona nyambe kwanda atokora thina buto kianda totona nyakimbo ya kwanda itorakare nyakore mabato terebeta mwaka yo no ndobo waje mbeo itokwera ibo tobora bobo torigana boto elia kinyaka ndia torigane no ndobo thina tombeta kuranda ndene rwandaro biashara boba kiuriba uretie kinya barabange bena kainya na bombo tethia kinyabo kulika na karibao ni ontu ithinene burubari aito kwanda kwandiba isi muntu wende no ndo thaiba kone ni itaramanda ukya kwitha wena chimbo byaku 10 na njirani oku utigento aina keo atena nyakimbo ya kwanda uanda kenda umurume kimbo kimwe nikenda okomba kutharimwa teatro ichiomba mono na teatro aina into bibinge mono byako ya kurumia antu lakini turoye kona kulingana na branto abanyelekete katurute kantu geto kana tuna kantu kanini turute kantu katuna kantu kanini toye turiane na antu ba na murungu atutharima mkolokini ontu imandene na karibao baina thinene ne kinya ya mbeu cia kwanda ya Thaa imbure cokerete bukai mama county kogomba kinya ntora ombo ba kinya mbeu akibarikana kinya mbeu bare magenda bona bibinge bya kuria kombe kabno mama county okobatethia ntora bato twina senator twina MP twina maseneta jeto twina MP na ya president yetu ikoramba kinyero kirero gya ntora ici irio bira bya ririfu arete ntora neje kinya baga irio ibarete roembeo bande kenda rojerwa wethira rugarukite nkiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. Gikundi kia ekuru kuma Ntere cha Ntobetwe ni boritie ngwataniro kuonora gatigati ka ngavana wa Meru na MC Bambunge ya kaunti u bakiuga wagibwa ngwataniro nikio kigatuma Meru irite kiwiti na mbere nkurukine barombete thirikari gochwanjira cha kuthiria nkuchanio gatigati ka karibatigania na kinya areithi baisiolo. Nicola Chabare ni wori na ripoti iji turekanire turombe thi wora turombere kura turamwa tuende turethura turakuluka ithirira kila muntu akuromba mono ekuruba ikundi igi antu banthe antere echa abtwambui baraba kuromba ngwataniro gatigati ikangavana kaunti ya Meru twekawira mungaza wamwe na MCAs bonthe babathuritwe eba kaunti ya Meru nikenda amaendeleo mathi ina mbere bwega ta kaunti ira chingi buramba kuthi ina mbere enda kuwa MCA na Kawiri bawatanire nonto Kawira na MCA baraniana bake iba watani batu twetie there na ngwataniro no ntuthere na ngwataniro ekaora utira batu tugomba gutha twete na mbere turi antu ba Meru batu tweria twenyuma no ntundwa ni ambererie ni tugwana county ngi ni weta na mbere no ntuba watanire tabo bira tuweti ni there na ngwataniro endre batu tutakwenda kumiso ibabwe we MCO kare musara na ngabana kare wa musara abatu imbito kare watwe batu bito kwenda imaendeleo to kwenda drene ya Meru County tutakwenda ndwa diekani na ndwa
kou birabire o ibwete bo watanire na bothikirie ngabana na ngabana na bwa bothikirie tukuromba thiri ya antu bo bonthe bakaro tu thiri turabarombere wera twarombere maromba turire mene tuitetie ku tubaromberete bakinya itene ne baukume boya na barie boya tutakwenda kwibwandwa batu thokio theri hira akarumana ginya wa alma ma MCA ayetamba ne kwethwa bo makabathuri ba yaro ile baiyere kinya wa na kuthokia au ende agetamba MCA amba rege ni bawatanire ndigenda twetathia bagomba utethia ona kuri na ugu iboka thakinyetagarira thirikari kunenkanira bia kuria macukuru nontu baraba kuga ati ana baingi ibacokerete macukuru na ibakuthina mbere na kuria abwega no ndi bakiromba kinya thirikari itigire kubamenyera mindani yao ya andu anda igita ria bakari mabatikaithiro bachumburwa ni arithi turarobia kuria macukuru ani bakuria bira tuwetire ngi tuongelo kenda na betu betana mbere na kuria no tukubare nya bae kureka kuthoma no tubampara ana ibete na mbere kwa bikuria tuongelo ana bare mwanka skuru eingwe mbere MCA to furendere kimburuo na eri ora kombekana akaria nara ora ne yatutethia aiti ao no ntubwa ng'ombe batu miundreto ng'ombe itari twakuo no kaba utokinyangetheria na batu no kabendelea na kureti kinya into bietu twetu ora into kwa tueka buruburu biethera birethi ng'ombe na tute kwenda thai ndoroko kuringana mauri yau iraitetie ute omeria ng'ombe ciethirwa ieta bura ikire ya into bietu kumanto bande Gembe North Petan Class Chabari. MC wa Mikindori Julius Miritini arombete maabisa baborithi kuongera kathari gwiko karia wodine wakiuga kagita kambura wambane buonekaga bukiongereka nene ari anduka chuna kwa mono thokone chamulika na Mikindori mukirimithika kato ingirechio muthiene yo mwaka 2020 makarika ya wambai yariye kuingia muno nteretia Mikindori na nende kuringana na MC ontere Julius Meriti kana kaimbo wamba boibo chokerete renge muno rembura yarathire kaita kambura muno munare amba banjiria kwanja gukira niga tukuromba borithi yetu kana security yetu yanja kwa vigilance muno mwanka kumanende nonto amba batumera opportunity yambura bakanja kuna nduka chianto kwene nduke murio kiniuni molika na baka kama tinto bionde na barere na ngare ikona nenamba bakumanya babura bakubite nonto na tikabokira nonto anto ko ya bapa kingare bapa bakira into kimoga kimwe mwanka bakathira nduka yonde nonto bodho kumunona nuchoke mwana biashara unyuma riu narombete mabisa bokarie kuatanira na karikenda kurieria makareka ya yarenge dai maisha yao mimuno muntu kulusi gento kemo nonto bawamba nonto bochoke muntu nyuma muno wankoromba biashara betu tafadhali tugeni na oromo na borithi chieto tobayani information ere batire kaita batire tona muntu suspicious toge report na tona untu tutu kuelewa toge ke borithi kenda bomba tuterio karia akiaria nyume muchamanio na biashara batho kwemulika kaimba wetia biashara babe na Weru bwa kuitogoti ndukuthukanga kwa thoko yao amwe na rera rithukura kuritira ngui ire bairete thina buru bethite bana thina inene muno na thikare ya thire thetoa thikare ya kreito ne thena thina nabo na baire balasimithwa gwita mbecha baitito baititunya mbia excess kou kumarira ikogire nandwa na baitaninya koti na thikare county na molika yota ita mbecha kumariu na igan koromba nende nonto woni inkwenda to anjiria a new chapter na ndo molika woni manto yandara ndari na bodha ibanda bathikiranda iko benayo kiambera bagwa batona mwana wa andiki kinyomwe kuba temya kore ambia chiri yaga anto bangi na uteanto bamulika bandeka wakinya kwegera kou nkobera ngaikia manto yau bambira manto ya rwe thoko yete na rwe bogwa batemya kwethe bakire ya mbecha batina rwe bende nyabo county bekire rwe bameiba kore ambia china value kou bombira manto ya rwe bombira manto ya kwandikirwa nabo bombira manto ya thoko yo imbwe thoko yo ikuruma ya ende ne kura flow ebwithwe bombira manto ya barabara cia nyuma chibwithwe bombira manto ya biorobio kou ndetu chionde inkoromba county Meru ikarende ibange bara utethia mulika banjie kura batena gathine kura kaba kuwa kinyabo baithine ne muno ntukethe otirwe nyamba kende matunda temya kwendia matunda ya rigwa na manto na yeye nkuchanitia MCA na governor Kawira Mwangaza kaimbo wete kiraba chumaniriti yake iko na mbete tia mirandi ya weti na mbere maturene onde ko ya mulika bombera ngavana ni mama ndirabore kengangi ndabora ngavana ile ntore oni kumanda lo makilengo ni raombera mtonge kura wamenga bano
Wa mbere ngavana ni mama. Na tulitembea ngavana ni mama andi mwisho. Woni otendo ndi nona ngavana. Kurwa munene okwa kanditi. Ntemya kurwa munene okwa. Ende no ntukagina kai kaya na wa mbere. Na ikaya no ngavana oranjirite no baile. No gonkuria atere ituloi. Mami nenkera kagina kau na nimbete kiranto bakwa mbere nkona bia kwiyabyo. Na ntukwera nkianjira kurubwithia thoko emolika. Ngavana okwenda to ya molika tukaena nao. Tukarura thoko ikanja kubwithwa. Na tobwithia yabwa. Nkamweta tukia tukarura. Ngwekendele. Oni anto beto ba mikindori. Bwampere kura nyinge, bwembenda na botenda mpacha ngwe kurita. Ngwe kwe kurita imaendeleo yanka bwithia gondine. Maendeleo yanka bwithia gondine ni ngavana gokwa ampa inya. Na inyera kwenda ngavana okwa ampa ni ampe mbugao kana intobira mbangirete bya mikindori wondi ndetere anto beto nionetwa Ward Equalization Fund ichonga kwenda mami umpe chogekera anto bakwa ngechiaga ingo waka thirikari biro ni okora Kenya ni gokera otebinge ni mami no kana ngerabyu nkothiria thina ote thina ndene oni nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika. Nkatho cha mwanya ni untubo ugwe wa gwatakanya gakuna kwithiro gwatanirite na bautwikire Nteto chetu cheru Ithatu tuchemaniro jurukiri nene ya mubango jwa kugukianga kwendera utukubu bwega beta MAUREEN KINYA moneneto mathithio MAUREEN Kome. Eje ni Weru TV. Siokera miunda yake ya makenda okeria njara cia kuthalime Mũrungu Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kware okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru.
inya *812*972# gwikira Korintho 2 kamustari ge 13 jasikiza tune yeku. Akorintho ya 2 gicunchi gia 13 kamustari gia 14. Wega wa Mwathani wetu Jesu Kristo na wendo bwa Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo Mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa yeje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya *812*972# gwikira Korintho 2 kamustari ge 13 jasikiza tune yeku. Ni Weru TV. Mubango yo ni yo kirasi kia GE ni yo kuono ni antu bonde. Baba wetu urea uriguru rito rea kurea dhurwe unene bwaku broeja wendi bwaku bro thitha gwa nthiguru o ta urea buthitha gwa iguru twena arue bia kurebia gutung'ana turekere meje yetu o ta uria turekagira baria batuyagia ugatuikia magerione ende tuonoke kuma kiri uria mui ni kwithirwo nene inya na ukumio ni biaku Kenya na Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Mutegedi wa Weru TV ingoko gwatogeni gipindi giki kia turombe. Marito mbetagwa Apostle Peter Muthomi ndi monoki Mwathani na ndithi mantu ja mega na ingokatha Mwathani Murungu no ntobwa gumpumbithia kwarandia nawe rukirwa na arua pumite na ria rutere rwa roithenja lakini ntumairia giaki kanisa ne gwitwa kadiro ara EAPC. Apart from gutumedia ibethiritwo nkiumara muno gwita ko seminar antu na kuruki ko twande motivational speaker kana kwariria antu mantu ja kubekera inya especially aritwa no ntu ndi mwalimu na kikuthomera mwalimu wa secondary kikuthomera na ngukatha Murungu no mantu jau ntukwena rumbejete nikenda tukaigwa na tea kirundo Mwathani Murungu akwarandia na bautwe na mbere jange jonde tukaromba katorombe. Murungu Baba, Murungu Mutana, Murungu Kirundo Mutheru itugucokeria nkatho tugokiritwa kuna kuritharima ibwega no ntubonye kuna kiao giaku no tugibwaku bura bwingite